Let us pray. Lord Jesus, may kami ken kaapo itang daway. Oras tatluin kang adalan dagiti sasaong apo kamatalit kami ken ka. Sikot taawan iti kabailan ni mga ka. Sika apo ti trabaho, sika ti work iti nagtitingnan ni urepay iti puspuso mi. Kaya kadakadingan nyaman iti sagana mo mensahe para iti tunggal maysa. Ket isu apo Dios iti maawat ni itat kami kanya. Dagiti apo ti ikararag ni tinagan ni apo ni Jesus. Amen. Amen. We are still on our series of studies on mission. The tema tayo kat His mission, our mission. Amin tayo at iti bukod tayo nga trabaho iti tunggal aldaw. Yeah. Dagiti daduma ket iti trabaho da iti business, dagiti daduma ket at work da iti government, dagiti daduma ket farmer, dagiti daduma ket students, nya dagiti daduma ket adalaan iti balay. Trabaho da design anyaman iti kaadaan kayo, anyaman dagiti arameten kayo. We are working, nya at iti trabaho nga tartrabahon tayo. Now, aday i-flash dito sa among picture. Kas kitain tayo dito nga picture na i-flash. At sasabali nga trabaho dito. Aday iti-trabaho nga vendor, aday iti-trabaho nga site engineer, aday iti-trabaho nga panagisuro, adamat iti-trabaho kas may isang legal officer, may isang abogado. Anya iti panagkunayo kadagitoy nga trabaho. Well, alo dagiti pay trabaho nga amo tayo anya. Ngam anya iti panagkunayo kadagitoy nga naikabil dita nga trabaho iti kapipintasan ken kamamayatan nga trabaho. Out kadagitoy na i-flash dito sa among klase iti trabaho. Yan iti bukod mong tugawan. Nga when identito gawan kunak kuma anya dedi kapipintasan nga klase iti trabaho iti panak kuna. Okay? Panunod ka ti segundo, then ibagam din ti panu iti nako mo anya ti kapipintasan dita nga klase iti trabaho. Okay. Amok na nakapili kayo no niya di kapipintasan kanya. Mabalin nga DJ wagas tayo nga nang pili. DJ inconsider tayo ket DJ salary na awatan na. Isu nga kuna tayo nga DJ ti kapipintasan ta DJ iti kaaduan iti sweldo na. DJ ti kaaduan iti maalan na nga kwarta. Okay, mabalin sumagmamano pa kayo ay DJ kwa DJ panagbalin na abogado, panagbalin na legal officer, gano'n niya mandita. Anya, taado ti kwartana, pirma lang, basta nabagdaman kat adan iti kwarta. So, wag mamano ka kayo siguro, kunayo, siguro, DJ site engineer. Anya, pero saan, ti pagbaga dagiti daduma teaching, dagiti daduma vendor. Anya, when may isang businessman, when businesswoman. Anya, so on and so forth. Ada dagiti DJ kapanunutan tayo no anya kadagita iti kapipintasan. Ket no kitain tayo siguro malipod kangatwa nagigana ti kababaan ti kabilyo nga kababaan ket ti word na vendor. Nya. Gaputan na kabasar tayo diyan iti maawat when no DJ kwarta nga mabalin nga maalam. Now, kita nga bigat, I want to share about trabaho nga kangrunaan. When no trabaho kangrunaan. Amoyo, mabalin pagpanunutan dito galmay sa ada ba iti kangrunaan nga trabaho? Kasi, yeah. Mabalin dyan iti sa ludsudyo ngayon anya iti trabaho kangrunaan. Yeah. Anya iti trabaho nga kapipintasan. Yeah. Tano adaman, dagiti kayat ko.
Yeah. Mabalin na kasya iti damdamagan tayo kakabsat. Ket idatang agundaway at iti teksto tayo nga masarakan iti Acts chapter 20 verse 24. If you have your Bible with me, please open dita nga text. Dita nga text mabasa tayo nga ada iti trabaho nga kamrunaan nga nasken nga isu ti aramiden tayo. Nya. Kuna na iti Ilocano nga salin, yung saan anasken no agbiyaga man wenno mataya, makangpal ko lakit di tika nakaibaunap, ket may lipas ko iti trabaho nga inted kanyak ni Apo Jesus. Ti panangiwaragawag ko iti naimbag adamat, maipapan iti parabor ti Dios. Iti English na salin, ti NIV, kuna na, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Madaydayaw ni Apo Dios. Ni Pablo, no adalin tayo iti klase iti panagbiag na, napan isuna, nagsursur isuna kadagiti naduma-duma nga lugar, tapno iti kastakit, ipakaam muna iti naimbag adamag kadagiti tattao. At dito'y actually nga kapitulo, dito'y nga chapter, makita tayo nga ni Pablo ket agsubli iti Jerusalem. No, subyanan tayo iti konteksto na aramid 2022, kunana izay nga itangarod, agtulnugang iti Espiritu Santo, mapanak iti Jerusalem, no pay jak amo ti mapasamak kanya sajay. So, aday ti conviction, ti Espiritu Santo, kini Pablo that time, na agsubli isuna iti Jerusalem. So, ako na agtulnuga ket mapanak iti Jerusalem. Well, no kitain tayo, nagtulnog isuna no pay saan na amo iti mapasamak kanya na sajay. Yeah. Napan ni Pablo ijay numan pay di na amo niya ti mapasamak. Banag ang nagmayat nga suruten tayo magkakapsat when it comes to following Jesus sa pinapagawa niya sa atin. Saan tayo kitaan numayat ba when narigat ba di mapadasan tayo iti lugar ng pangyayapan na tayo kada tayo. The call is apan tayo. Yeah. Agasam no kitaan yung nga pirmi ni Pablo dito ay napaniso na uray di na amo ti mapasamak ken kuana iti kapanan na. Given the fact nga iti kinaadon iti napanan na kakabsat, adon nga lugar tinapanan na ato dagiti napadasan naman nga klase iti kapadasan kadagiti nga lugar nga napanan na. Ngem napanlat tayo suna. Napan gamit na lawag ken kuana iti calling na. Okay? Amoy kada tayo mat, nung nalawag kada tayo di calling tayo, di ayap tayo, di mission tayo, ure anyaman iti makita tayo mapagpigdadan di papanan tayo, we will go. Apan tayo, clear klaro di calling mo Di ba, klaro di ayap mo klaro di mission mo So nga, kunam na apan kalata, yan. So saan na condition ken ka, na ay dapat apanak iti numayat iti amin. Kaya apanak ijay, apo no amin kat may sabat wino anyaman dita no awan uray ditanan te apan ijay. Apanak ijay apo Dios no dati kadwa no may saklang na apan sa anan. Ngem kada tayo kakabsat no klaro de calling tayo, de ayop tayo. Uray may sakan at tuloy kalata. Yan. Uray anyan iti mapadpadasam iti panagserbim kini Apo Dios agtuloy kalata. And with that, kaya't kung naibaga, iligpas ko ti trabaho, uray anya iti mapaspasama. Okay? Kada tayo nga Kristiyano, kada tayo nga namatik in Kristo, ada iti trabaho tayo katawsan. Anya, kat dayjay na trabaho tayo, iligpas tayo huma, dayjay, uray anya iti mapaspasama iti biyag. Uray makasabat ka iti saan nga narigat o saan nga nasayaat ko na kumang klase iti panagbiag. Sige, ituloy mo na ta. Amoy dito rabaw ti daga. No da tayo nga Kristiyano at seryoso nga talaga iti panansuro tayo kini Apo Jesus. We will experience dagiti na dumaduma nga trials along the way. Ado dagiti mapadasan tayo nga mabalin nga naka-attach iti panansuro tayo kini Apo Jesus. Well, day tapit may isa na kinapudno. Ispunala ni
Pastor Robbie Casas na minsan nga no iti maysa nga Kristiyano saan nga makapagpadas kadagiti karet iti panangsurot na kini Apo Jesus, baka saan na talaga na seryoso iti panangsurot na. Because when we, datayo nga anak ni Apo, ket ag seryoso iti panangsurot tayo kenkwana, we will really experience dagiti banag iti biyag na saan na nalaka. Yeah? Iti panagserbi kini Apo Dios ket takoy-kuyog na di ko na tayo makarit. Di pa nagserbi, pa nagsurot tayo, di paparamid ni Apo Diyos, kakuy-kuyog na kakabsat, iti challenge, challenges, karit dito'y karit dita. So nga, saan tayo nga ikaten day dyan iti panunot tayo, saan tayo mapunasan day dyan nga kinapudno iti panunot tayo, gamit day takit, kakuy-kuyog ng iti panagserbi. No adalan nyo, dagiti biyag, dagiti umununan nga namati ni Kristo, no basahin nyo dagiti biyag, dagiti apostoles, dagiti biyag, dagiti umununan nga Kristiyano, makita yung dagiti biyag, dapat saan nga nalaka? Saan nga happy-go-lucky, dagiti panagserbida kini Apo Jesus. And some of these apostles, talaga nga nakapadas iti ipapatay, gapulaan, iti panini patumpal da di mission, di trabaho ni Apo Diyos, nga ipapatrabaho na kadakwada, nga isumat ibit-bibit-bit da, nga isumat iti inbiyag da anyaman nga lugar, iti papananda. So, itatang agsapa nga ron, kahit tayo magitain, digital nga tulbog to finish our task, to finish our work, or to finish our job. Anya ba dagiti talo nga tulbog, mahilig tayo na duma iti kiss when tulbog, anya dagiti tulbog pastor, tapno iti kastakit, rumang ayak iti biyag. Anya dagiti sikreto, tapno iti kastangayket, agbalinak na slim, anyaman dita. Kaya tayo dagiti kasi dagiti secrets, top 10 secrets to becoming a guwapo more. Nagbalay pa nga napinpintas na sexy kasi, kaya tayo tikasjay, anya. Kaya kitain tayo man iti talo niya, nga keys to finish our task. Umuna, deny yourself. The first key to finishing our task is to deny ourselves. Kuna na dito ni Apostol Pablo, dito teksto tayo, I consider my life worth nothing to me. In bilang ko iti bagik, iti biyag ko nga awan, iti kaastos ka na. Iti panangkita ni Apostol Pablo dyan, iti bagin na, dyan iti biyag na, iti naawatan na, di calling na, iti naawatan na, di ayab na kiniha po Diyos. Awan ti balor na dito Awan iti balor na kenkwanan, di biyag na maaramid na lang, iti nakaayaban na. Malpas na lang, di trabaho nga ipapaaramid ni Apo Diyos kenkwana. Tinalikudan na, actually, iti nagarbo apa nagbiag na. Kanya, maaramid na lang, di ipapaaramid ni Apo Jesus. Sana nga kinita no manong iti maalan nga kwarta wenno gungunay nga na materyalan iti panansurot na kini Apo Jesus. Sana nga dinhamag no dapat di maalak dita Apo Dios no sumurot akkel ka no apanak ba izay adu iti magungunak wenno anyaman. Saan? Anya tinalikudan na linipat na deji kayat iti bagina. Linipat na tinalikudan na deji kayat na deji arapaap na iti biyag jaso na maaramid na deji papaaramid ni Apo Dios kenkwana. Amoyo no kitain tayo tibagi tayo dear to ourselves. Narigat na sumuro. No, iti pa nagkita tayo, iti bagi tayo, termi nga na ayaten tayo dahito yung bagi. And we do not want to give in to what God wants us to do because permi nga ikikutam dahito nga bagim. Permi nga ay kayat mo sursurutan dahito kayat dahito bagim. You cannot really do what God is telling you to do. Saan mo nga maaramid dahito may isang banag na ipapaaramid ni Apo Diyos ka. Saan mo nga maaramid na dyan mission, may ipapaaramid ni Apo Diyos ka. That's why we need to deny ourselves.
kasapulan nga ikanlikudan tayo, itibagi tayo. Gustuan. DJ ngay, kayat mo iti aginana, kayat mo nga agkastoy, agkasdahay, ng gaputa, nakita mo nga mas napatpatid dito ipaparamid ni Apo Diyos, mas inununam. Mas inaramid mo DJ ipapaaramid ni Apo Diyos kanta. Kunanad dito ay adat inusar na nga DJ word nga biyag when no life. Adi biyag when no life dito ay sarsaritaan ni Pablo nga worth nothing when no one kay sustan na DJ biyag na materialan. DJ biyag na naka-attach dito ilubong. DJ biyag na dati nga mapadpadasan na. DJ biyag na nakaturong kirpana. DJ biyag na nakaturong ginitibagi na. At may DJ kinantatay tatay na heart of a servant. Kantahan tayo man madamdama ulit design. It's all about denying yourself. Just so nga maaramid mo DJ ipapaaramid ni Apo Diyos ka. It's all about panangibati dagiti arapa mo tibiyag tapno maaramid mo di papaaramid ni Apo Diyos ka. Something. Am I willing to deny myself to do the task that God wants me to do? Am I willing to give up all my dreams in life just so to follow my God? Tapno iti kastalaan nga iti masurot ko ni Apo Jesus, iti biyag ko. Anya dagiti nasken nga talikudam. Anya dagiti nasken nga lipaton di tabagim. Tapno maaramid mo, iti paparamid di Diyos kanta. Bisyo kadi. Basol kadi. Wenno ti agdama kadi nga trabaho. Kanda duma ka. Orasan kapsat. Tapno itikas na lipatam iti bagim ketunam Lord. Si papamati up seryoso at dato. Aramidot iti papaaramid mo kanya. Let us deny ourselves. So Lucas 9 verse 23 it says, ket kinunana kadakwada ni Jesus eksasaw ditoy ti agtarigagay nga sumurot kanya. All of us mabalin. Ada di tarigagay nga sumurot kini Apo Jesus. To do di ipaparamid ni Apo Jesus. Ngam ada iti requirements, ada iti condition ni Apo Jesus kada tayo masapol na talikudan tayo iti bagi tayo. Talikudan tayo iti bagi tayo, ibaklay tayo iti cross tayo iti inaldaw ket surutin tayo ken izuna. No saan tayo nga maaramid nga talikudan iti bagi tayo. Saan tayo nga maaramid nga baklayan dagiti krus tayo. We cannot really follow God the way God wants. Nga panang-follow tayo kenkwana. Nga panang-surot tayo kenkwana. Galatians chapter 2 verse 20 kunana itikasta saanen nga siya ti agbibihag. Itatanta Kristiyano kan, itatanta daka ken ni Kristo. May sana da di panunod mo dapat, Lord, sanan na siya agbibiyag itata. No di ka ni Kristo, ti agbibiyag kanya. Praise the Lord. No kasano iti panagbiag ko itan, agbiyag at maipaay iti pamati iti anak ti Dios ang nagayat kanya. Kanangtad iti biyag na gapo kanya. Saanan nga da tayo ti agbibiyag? Saanan nga da di dati nga seb ti agbibiyag ti tegdama? No di ni Kristo nga da kanya, ni Kristo nga agtatang kanya, di outflow, di ayat ko ken pana ket isu iti agparparang, isu iti makikita kanya iti tunggal aldaw. The way I communicate to people, the way I treat people, the way I see people, the way I do the task, ngayon na kanya. Panagtalikod iti bagi, panagbiag para kini Kristo iti tunggal aldaw, panangsurot iti pagayatan ni Apo Jesus iti tunggal aldaw, panangibiyag iti kayat na iti panagbiag tayo. Let us deny ourselves to really finish our task. Second key, to focus on your goal or on our goal. Focus on your goal. Sabi ni Apostle Pablo dito, to finish the task God has given me. Yun yung goal niya sa buhay.
Lord, ang goal ko sa buhay, ito, yung matapos ko yung trabaho na pinapagawa mo sa akin. Alam mo, kapag klaro yung sinabi ko kanina, kapag klaro yung panawagan ni Lord sa'yo, kapag klaro sa'yo yung pinapagawa ni Lord sa'yo, magfo-focus ka na tapusin yung pinapagawa niya. Manipod iti panangibaga, saan ko akitaan iti bagik na napatid ko na ni Apostol Pablo, in parang namutikang runaan nga gol na. Daytoy, tapno palpasan itrabaho ang naitid kenkwana. Ti-focus kasapulan na daytoy nga malpas. Kasapulan na daytoy nga palpasan. Take note, iti gol na kat saan lang nga maaramid na di trabaho. No di kat palpasan na daytoy. Okay? Digit goal na itibiyag, kat saan na lang naramitin. No di kat ti goal na ay malpas ko dapat daytoy. Idi agaramidan na di extension mi iti side iti balay. Kada iti nakapakan Israel. May saklaan, halos may saklaan actually nga nangaramid. Latter part lang nga adda iti kadwa. Yung idi may sakpay lang nga mga taramid. Ano dagiti siya kung ako nakisartin ko. Apay, saan ko palpasan kung kunak iti apay nagbanog. Nga, idi pagpatakder ko di poste na nga may saak. Idi ikat ko di poste na nalandok na may saak kasapulak na i-talyan with plasteran di level host idi bangir sa akapan di bangir surat akmanan nisa tapos bumaba akmanan ikatet tapos putedet kagindana idi adbusak iti kas simot ang ingatok di ala di inkiwar ko nga darat inyapan ko di nga tuman bumaba ak manen papanang manen ganan nga nalipos ko aging ganan ano pala kay iti bubong sa giant na madlak mariknak ti batlog ko ket kunak maupayakon. Sampun kayo napalpas na project ko kung kunak ta nagligat ta namin aluak na dandani maknag di nato tanong ingakop DJ galba nga may sako may tiangin ket idurunak na eh. May sak din how many times nga napadasak ket dunte nga di tiyempo nga kunak na saan ko kaya di kaya yung habang ibagbagat DJ at dapat part iyan iti panunod ken puso kasakunak ng malpas. Kunana di bannog ko, di side na nabannog kustan. Kung kunana di side na may sa palpasan. Yaman ang kini Apo gusto tinanggit ko di palpasan. Nagrigat nga pa isang kunak palpasan, isang nga nagfokusak. Yeah. Praise the Lord, nalpas mo. Yeah. Madayaw ni Apo Diyos. Amo yung itibiyag, no adda iti-focus tayo. Aramidin na tayo ng porsigido itinay sa madayaw. Gusto? Porsigido ka ng mga ramid kan mangilipas, uray kasat mo karigat mo. Amo yung ipanangaramid tayo, ititrabaho tayo kini Apo Diyos. Mabalin na glasat tayo, tinaduma-duma mga karit. Ngunday to'y saan tayo nagsabi? Apay, nakafocus tayo. Dahil focus mo ka na skin na pagpasak na ito. Agtuloy ako, aramidin na ito, anyaman iti mapaspasama. Dagiti ubing, ano dagiti ubing isay balay. Ano dagiti siyang kuno dado mga buy-buya na iti pabuya isay TV. Kaya kasapulan nga alaat na iti attention ta. Kaya nadaduma, nagrigat na alakin di attention na nakapokus na may dyan iti buy-buyain lang cartoons. Ganyan. At iti ibagam, awan ka respond. The first, awan. Talaga kunada nakakasdi namin. At nakapokus na amin. Ganyan. Aging ka na ulitan, nadaduma, uray ulitan, awan ka respond. Kasapulang may kanti diin, medyo pigsaan tang hooks. Nagkasida at nung maala day at maalam di attention da kakapsa. Apa nga ibagbagat day ka? Kasta ti maaramid ti focus. No saan kami nga basta-basta nga maalak ka digiti at da iti aglaw lang mo. No nakapokus ka. No nakapokus ka among
yan iti trabaho. Uray na gaduditan ng mga agaw ti atensyon mo, palpasan. Apay, nakapokus ka. Isaludsod ko, are you focused? Nakapokus ka ba when mo nagadu iti mga alat ti atensyon mo? Nagadu iti mga agaw iti atensyon mo. Focus on your goal. Amen? Dahil iti may kadwa. Lastly, nga key to finishing our task is to testify the gospel. That's the last key. Yung dahil actually, dahil pinakatrabaho ta. The word God has given us is to testify the gospel. Sabi ko dito, the task of testifying the good news of God's grace. Titarabaho tayo kakabsak iwaragawag iti ebanghelyo maipapangkin ni Kristo kadagiti tattao. Dahil po nakitatay nga kang runangan na trabaho tayo aside kadagiti trabaho tayo iti adnama. Romans 1:16 Sampo ni kabil di slide tayo ko na nga, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Kung na ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Saan ko na ibain, sa anak na mabain, sa anak mabutang, na mangiwaragawag iti ebanghelyo. Apay, ang muna gawin na iti ebanghelyo, una na dito nga, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. It is the power of God. Iti power na bang convert na may isang tao kat saan nagtaod kada tayo nagtatao. It is coming from the gospel, the message we are sharing, the message we are communicating to them. Isuday panakabalin ni Apo Diyos na mamagbalbaliw kada pada. Isuday panakabalin ni Apo Diyos na mang-convert da biyag da. Manipod iti biyag na nakakaasi. Manipod iti biyag na saan na napintas. Ang turong iti biyag na napintas. Naday ayaw ni Apo Diyos. Kanya, some of our brethren here, I'm blessed sa kanilang mga buhay. Kasi this week lang, nung di madama iti napigsa matutudong may da kanya, nakalugan da iti Rosco, di 4x4. At kunada na kasta, madamat ito do. Pastor, dati kayo man, Pastor. Adya man, pag-evangelize tayo. Dati pa may evangelize ha. Madamat ito do. Yeah. May day nala de jing i-share tayo na gospel track. So kako natin, ay natagtado din natin. So agoray ka lang tayo alam, pagpil nala, dito ka dapada. Then before the nanapan, I prayed for them. We prayed for them. And napandan, after na tingkararaga episode, and seeing these people doing the task that God has given them is something. It's something. Kanya, nasa mura tutudong. Pag-ag-share isaw niya po Diyos. Awan na dyan unada nga, ang tutudong at awan tutudong. No, napanda. Kanya, di ngay bayad ng matadayuda, di puso po na word. Talaga na in-embrace ng the task. Di mission may time and brother. And all of us here as a church, the call is to testify the gospel. That the gospel ni Jesus, ket isu iti mangisalakan, isu iti mamagbalbaliw, iti biyak, iti maysa nga tao. Amang mo yun ni D.L. Moody? Ha? Ni Dwight L. Moody. Na minsan ni Dwight L. Moody, ket ada isu na iti Chicago. Ket iti Chicago, nagna-isu na iti maysa nga pagnaan, winudalan. Ket iti panagnana, at iti may isang lalaki nga inasidgan na, tapos dinamag na niya. Are you a Christian? Yeah. Are you a Christian? Kristiyano ka tali? Kuna na kasta. Kaya mo yung legit tao nga nang damagan na kasjay.
Dahil di ima na kitingkas yun. Nakaungat dahil tao nga ng damagan na tapos ko na, you mind your own business. Sabi ni Dwight L. Moody, are you a Christian? And the person said, you mind your own business. And you know that's the response of Dwight L. Moody, this is my business. This is my business. And then the response, the tao ko na, well, then you must be moody. Abay, they knew. Ang muda nga ni Dwight L. Moody, isu iti ibagbagana di nagan ni Jesus. Di ibanghelyo iti rumrumar di tingiwan di every time nga rumar kadagiti tao. People, kadagiti nga lugar, ang muda. Kanya, nagpintas. Na iti dayto nga iglesia, iti dayto nga church, when we talk about Christ's Great Commission Fellowship Day, people around us, kita mo na, dagita kung umay, iti balay-balay nga gisesyo, iti sao ni Apo Diyos. Diba? Abay, isu iti business. Yeah? Nadaman iti kamrunaan nga business iti maysa nga tao, iti business nga ibingay ni Apo Jesus, kadagiti tao. Amen? To testify the gospel, to testify Christ to other people. 3 keys to finish your task. First, deny yourself. Second, focus on your goal. Third, to testify the gospel. Ulitin mo rin, ilipas ko ti trabaho, purayan niya iti mataspasan. Kanya di trabaho? To testify Jesus to others. Tapno ibaga, ibingay, itestigo ni Apo Jesus kadagiti datuga. Amo yung kadagiti mahilig nga agbasbasa iti libro. Ado iti libro nga mabasa tayo nga iti isulsuro na how to succeed. Yan, no kasat no nga agbaligi iti biyag, no kasat no nga agbalin ka nga rumangay iti panagbiag, agad dagiti books na iti title na The Key to Success. Ayan. Itulbog iti panagbaligi. Kaya no daduma dagiti talks on success. Kaya isuro na key, tulbog, kanya sikreto, how to become successful. And all of this, the most common thread in all of the ways how to succeed is to have a goal. Ada iti goal mo dapat. Kaya no ada iti goal mo dapat ag-focus ka igay. You are to set your mind on a goal and how to achieve it. Kasapulan na iset mo di panunot mo, di pusong di iti goal mo, kaya no kasatnong nga maala dito. Then you are to go for it with everything in you. Okay? Amoy iti lubong, the word looks at success in measuring what you have or don't have in life. Ya iti lubong, mesuren da rukodin da iti panagbaligid, dagiti banbanag, babaen da dagiti banbanag na adda iken ka. No kastoy iti kaado, iti kinabak ng nadaken ka, ay, nagbaligid man da very successful. Kanya, yung noawan iti kasday kaado nga kinabak ng nadaken ka, kunada ay, saan yung successful dada. Nung kahit kung ibaga, Paul looked at success as completing the task Jesus gave him to do. Kaya ni Apostol Pablo, ti panangkita na iti panagbaligi, it's not about having things in life. It's not about accumulating more to yourself. It's about completing the task God has given. To testify Jesus to others. Nalaydayaw niya ang Diyos. Jesus had the view of success in completing the work the Father gave Him to do. No, agalan nyo itibiyag ni Jesus, makita yung maglaan na the success para kenkuan, it's not about the maadaan isuna when anyaman iti ng pateryalan na banan mo di pa ng kumpleto na di trabaho iti Diyos Ama kenkuan. Yeah? Jesus has a plan for you this morning. He has a work for you to do.
Ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, aday trabaho nga ipapaaramid na ka. And the bottom line of that plan for you is to be like Jesus and to tell everyone about Jesus. Kuna na dito, legit kaya ni Apo Diyos, ket agbalin ka na kastin ni Kristo, ket ibagbaga ni Kristo. Dua, di sinakot na. Kas apan tayo kadagiti taong ibaga ni Kristo, makita di biyag tayo ni Kristo. Basta, di ibibiyag mo ni Kristo. Agbalbalin ka na kastin ni Kristo. Gamit mabalbal-baliwan di biyag mo, malipo di klase iti biyag na saan na napintaas. Aging ga iti biyag na makaiayo kini Apo Diyos. Kan bayat nga aramitan the day you go to those people around you and share Jesus. It's not enough that kabsat na we stay here inside the church. We must go. Kasapulan na apan tayo. Kabsat. Yeah? The plans Jesus has for you are for eternal value. The plans the world has for you to succeed are only temporary in this life alone. Yeah. DJ trabaho ipaparamid ni Apo Diyos kanta, DJ value na, DJ valor na, DJ patig na aging gana na. Nung DJ lubong, DJ paparamid ti lubong kanta, DJ value na temporary. Na temporary na. Kanyang iti aramid. Sa lutsod ko kada kayo, where is your focus and aim today? Are you striving to be more like Jesus? Are you working hard at telling others about Jesus? When was the last time you shared Jesus to others? When was the last time? Kaano? Dagi na uding imbingay mo ni Kristo. Kadagiti dato. Or are you working hard to get rich and have a great retirement plan set up? What is your goal today? Ano yung goal mo? Tikararan ko ni Apo Jesus, i-impress sa dito puso na di goal mo iti biyag, palpasan di paparamid na kita. And that is to share Jesus to others. Amen? Let us bow down our heads. Bayat na nakadumog tayo, bayat na nakadumog ka. Nagsiguro may kakiniapo Diyos. Personally. Hindi pasukin mo muli ka puso, may paano. Hindi pa nangaramid mo dito. Trabaho, ipaparamid mo dito. Seryoso ka din ng naramid mo. Yung maging gamay ka ka. Nagpatingga pa ilaw namin. Yung sabi ba't na marami. Lord, ato'y kami Apo Diyos, ikat ka ng sapa. Sikay tinantin iti trabaho mo. Iti trabaho ni Apo Diyos. Iwaragawag iti banghali ni Apo Jesus iti mapupukaw. Kada ito nga trabaho kasapunan iti purpose. Amumi ado dagiti mga tao ti attention. Mapo Diyos tulungan na kami. Nag-focus na malpas dito'y Apo na trabaho ng ipahin mo kata kami. Kas individual kas may isang iglesia. Lord, itatay na ka. Sa iyo ang Apo dito yung adal ng ikang na adal itatangay sa akin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Awan ng small group tayo, kanapan tayo sa ganun.
Jelaya. Nung sabay tayo marumar, announcement muna. Tapos itikas kami. Okay. Announcement, sa platan tiag-announce. Sabay tayo mag-closing, kasi ako mag-close na doon. But announcement first, nung awan ikipapanan niyo madam mga emergency, awisan na kayo, tapat tayo amin Jelaya. Nag-service with no burial service today. At dapat nagipinuglugan ni Elder Lester ipaalak di flexi na. Dapat dilugan ni Brother Amboy, Hendrix. At dapat dilugan ko yung tumanay lang kat 5 pati dali anak ko kandi bakit ko. At dapat magdilugan ni Ice, malain ni Ice dilugan na. Pabalin actually